English Premier League game som pali khel zoni nu a maswai tu chu Arsenal an ni a Arsenal hian tun din huna an ma ni nai ber tu Manchester City a in point nga in man shwai to game week 14 khel zo taka Arsenal lam hian 2-0 in an khel mol Emirates Stadium London a Brentford an lo ne he in khel clear let na kan nei nga man of the match ta na than chu Mikel Merino Arsenal player ani Merino hian minute som pakhat na laka ma hroina goal khungin he goal hi captain Bukayo Saka chuan minute som kwa hun pek bel minute khatna akhung belani Arsenal manager Mikel Arteta chuan 4-3-3 mangin hetiang hian player arema David Raya chu goal veng tu da ni in Ben White le Calafiori te defender Siran oma Mosquera le Hinkepi te defender Laya omin Odegaard Zubimendi le Declan Rice te midfield an oma Mathieuke Merino le Gabriel Martinelli te tlarma da lun ni thunga captain Odegaard lo kir le tha ka wangin Ben White le Odegaard te starting 11 a kan mu a defender Laya Gabriel le Saliba te line liama wangin Chelsea ma chon chuma inlan Mosquera le Hinkepi te kan mu chun zom Brentford lam hian Kate Andrews chuan 5-3-2 mangin tiang hem player te arema Keller Liverpool second keeper Trina kha goal veng tua da ni in defender panga arem te hi player lartia han soi luai turang khan umlova goalkeeper Keller ti lo hi chu Brentford player a hian han hriat na turang kha anum lem lovani Arsenal lam hian shots voice som panga nein tum sari targeta ball an peta Zazela somruk pakhat point pakwa in khel chung khan ball an changa voi zanga somli patni ball an in pekwal mana corner strumli zatan lo chuak Brentford lam hian corner strum riat lai lo chuakin shots voi rukan ne traka voi khatar keta akala Zazela somthum pariat point pakhat ball an chang thungani in khel mala in khel zo nu apo mitam berinan ngai dan chuan English Premier League maswai tu Arsenal hi chakturarin kaizo ni laini zana point thum lu takat lo chu nuwa Mikel Arteta chon hetiang hian a soya player train khat khel lo chungchanga ha choltir te soya tongkam moi tak poni match khel tur kan nga ema chumikara chuan player tha khel tur pho kan nga anin khel chokani ti in a soya ni thum dan lek leka match khel tur kan nei thina chu wangin player tan ngai oreng manani lowa kanau te hian enge an du ka hrechianga chu wangin chakdu na thinlung ne na an khelti ka hria kan be seile du angin ne na kan changani ti in asoya liam le har satta nei ten oma an din mun hi tu na chong kala soi chiang theilova Declan Rice le Mosquera te din mun kan ngai chang do na an ni ba ka hian Gabriel le Saliba te an chol mek boka player train khatero an dam chho mek ti in asoya tunai season pathuma Arsenal hi English Premier League ka patni na an ni veka season poimo line liam wangin an boy si bok kumena ero an squad acha tak dewa wangin an la boy lian thamlo ni ngai thei ni ma se player soma khel Chelsea laka point thum an lo cho zo lo wangin mitam tak chuan Mikel Arteta en kol Arsenal hi an king le tran ni ngai anom Arsenal le Brentford in khel tur clear lok na Mikel Merino hi striker anga akhel le ring tu antama atik na kan mule tachia Mikel Arteta Victor Gyökeres liamina tlak buak chungin Spanish player midfielder anga kan hriat Mikel Merino chu center forward ta manga arin tlak chunjom Chelsea nena Arsenal in ne tok tuma tangin player pathum asik soya atira tangin Ben White Mathieuke le captain Odegaard te an luta Ben White hian Merino tautur asiam sakhialani player damkol Gabriel Jesus le Victor Gyökeres te ain Merino an rina hlo zoka liam wanga chol Kai Havertz omlo polang lo gola khungba ka Merino hian hun top dona Saka tana siam saka England international Saka hian box hunga ball la lutin defender patnin veng ma se athiam dan takin Liverpool goalkeeper Lui Kelleher dan theilowin a pet goal disari chungin Chelsea Bayern Munich le Tottenham Hotspur stand machona heng laka hian point an lo miau awangin Arsenal hi team tha tia soi thean ni
player 6 soi kara Declan Rice Zumi Mendy le Ricardo Calafiori te chuan an din mun poimo ngayan chela in khel khai khom tun ni baka game kalmang siam tu player poimo takan ni Gabriel le William Saliba te omngat se chuan Arsenal tlar dung hi a phui le zualinarin oma in rin ni zana hey aya fiana hau tak zok Unai Emery and Col Aston Villa an ma chondona he in khel poimo big ani don a chan chu tundin huna Arsenal le Manchester City in thlauna atlema khel som pali thau khel to nuwa Arsenal in point som thum pathum hlo chuakin Manchester City in point som ni pariat an hlo chuaka heng ani awang hian sangkhat sariat somriat paruka din to Arsenal hian English Premier League no moi an choi du ani chuan an tan chaklo athiang lo Arsenal hian game som palien khel to tangin goal som ni pasari an khung to a an lama goal sari alu to thunga sot voiza somli patni set tun season a nei to in targeta tum som sari pakhatan pet to a Arsenal hian tun season a penalty tum ni an pet to a goala an la chantir ve a free kick atangin tumnga goal an khung to a goal ban le goal bar ut uak kanti thinaka tumnga an pet per to boka ball hi an chang tam to khatle a tin tum somriat parukuset corner an muto bokani red card mu player an la nei lo line tum sa somli parukan fall to a tum som ni offside to in tum som pariat lai mai yellow card an muto thunga Arsenal